قال دي بيجن خدي سيدا من مستقبل خو عائل خو من التأمين كري من جارنتي كري خلاص من مضمون كري ده شو مضمون كري من صدف تري تهلاين من سشار خانية تهلاين من هند عيالي هاي برای من برا شول کرنیا باشه مروف شول بکتن مروف خدمت بکتن مروف خدمت مال خو عیال خو بکتن افکلا گلا یا مطلوب اجی بلی با تو مستقبل او مستقبل برا عزیز تو سرفرازی بچید گورستان دا ممکن ورنکیر وقتی پیشوازیت کن قبل دا پیشرشت کن تلویری اهالویری اهو باشترین مستقبله او باشترین مستقبله تهند مال کوم کری تو نده فقیره کی تو هاری کاری پینه کی ده هم صبای خود حالا یک جندیت خوب مشکک بردای افمال آخر پیش کر رخی هر پاره کی لقنه دان حتی بنی پاره خر پیچو يعني بزحمة ده عشان صلاة شوي بكا بس خو بمنات نكه هالشيار به تهر عادي تهر هوجي خدي شار بيش قولوا من تنسيد ازي بمناتم خدينا كات بيجا شون السيارة لا قدر الله شون السفرة كي السيارة ده دعمك تجيبوا هر شكرتها شون دي الله بچن صلاة خدان كي يوتيوب عملت بخدان او مستقبل تيداناي بشري ولا خب خدي ده بجري ده هالشيار به توكل اخو بخسر رب العالمين بيجا ازي بشولي كان بس هذا ملكي خدينا